Kad ste krenuli, rekao sam da sam vas zadržao neki. Priča o čovjeku koji je svojom amaterskom kamerom zabilježio najbitnije događaje u opkoljenoj Srebrenici. Ovo je priča o Ibri Zahiroviću, njegovoj porodici, o srebreničkim radioamaterima, o ljudima kojih više nema. Autor je Avdo Avdić. Lobanje nema, ja. Kako neće plaći. Vidiš kako sluša cura. Kako sluša lijepo džeder. Evo pogledaj malo tamo, pogledaj. Iz velikih kaseta premotavao sam u male kasete, pa kad snimim onda opet vratim u veliku, a iz velike namotam u malu i tako sam se snalazio. Kako je to uvježbano, ekspres ide. Motaj. To se interesuje da se... Pa to je snimano 10. jula, prije nada nego što se desi pad Srebrenice. Vidi se narod u panici, niko nije znao kuda ide, šta se dešava. Ja sam to zabilježio. Evo, majke, ovo ne mora brže. Umprofor je tu bio. Narod je tražio zaštitu kod njih. To je bio Ramis, načelnik. Molim te, još poguraj naprijed, panika im je da ih istisnemo. Ja se spuštam od onog mjesta gdje sam bio dole na onu zrast koju je orijentirao. Je ono tvrdo? Da, tu na to tvrdo je možda da je vidim ko na dole. To, brate, ja vidim to tvrdo, ja sam ispred tebe, ajmo da ih opletemo, frkaj me sad, pritisni od urlanja da čujem, juriš. Ajde, brate, sad pritisni, frkaj me, sad pritisni, NATO pakta ne može ništa. Radi, ja sam davno na tvrdome, samo što ovi lijevo od mene, oni se nešto stali, ne znam šta je. Oni kaže, čekaju tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde! To su bile stvari koje smo mi pripremili za put koji ćemo da obučemo, da ponesemo. Torbe su napakovane, sve za put.
To je bila jedna plavo-crna karirana košulja koju je obukao moj otac. Šimenski. Ima 120 glavicu sa sata. Šimenski. Ovdje je sjedio moj otac i ja sam njemu donijela moju kćerku koja je tad imala 9 mjeseci. Koja evo upravo sad sjedi, ima 15,5 godina. Ja sam njega pitao. Šenjo sam, kad ćemo napuštati, ti misliš? Tako i bilo otprilike. Pa šta ću sad, eto, ajde, ajde. Granata je pala tamo, to se zove Kazan. I tad, kad je pala ta granata, onda je nastao opšti haos. Sam narod je trčao u zgrade da se skloni. Kad sam ja pošao da izađem iz zgrade od naroda, jedva sam izašao naprijed. Pošto je Ibra izašao naprijed da snimao još neke kadrove, on je se vratio i preko balkona je nama rekao da ne izlazimo još, da je puno gužva. Odavde sam snimao. To je posljednje što sam snimio prije nego što ću krenuti na put. Vidio sam da je gužva. Snimio sam i onda sam otišao. I rekao nam je da sačekamo malo. I tako ostali smo negdje, ja mislim do 16 sati i tad smo i mi krenuli. Ovdje, kad sam došao, bilo je puno ljudi i malo se odmaralo tu. Ja sam ponovno uključio kameru da vidim da li mi baterija može snimati još. Njega sam snimio i još neke ljude tu koje sam poznavao. Kasnije sam ponovno pokušao da uključim kameru, međutim nije moglo.
Baterija je bila prazna. Bravo. Pravac Potočani. Pravac Potočani, Bratunac. Nemoj se zaustaviti. Hajde. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona. Vi ćete premlačeni do Hladnjaka. Sjeli smo u kamione i odvezli su nas prema Hladnjaku. Ajde, momci, živite, momci! Ovdje je bio sa mnom prvu noć. Prvu i drugu noć je bio sa mnom. I onda je vikao nama da se svi predamo. Znaš, on je odlučio da se predao, mi nismo htjeli, tako da je ostao. To je bilo negdje blizu Sandića.
brat 2 puta. I onda smo vidjeli, prema Bratuncu su išli kamioni puni muškaraca, ljudi. Tamo na livadi s gornje strane su sjadili ljudi na livadi. Mrtvih muslimanskih vojnika